إبراهيم خليل الله إسماعيل الذابح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Amna no anjana kwa chira on program yetu y'Inyamurungi program y'Obusiramu live aha on TV West Studios. Omutebe kanisa nkabirijo ndi Hawasali Musa kandi erizoba nyinemu Sheikh Sekaita Hoziri kandi ne president wa Western Muslim Youth Network kandi regional commissioner wa Ankole Chigeze. Asabana kwa chira studios. Atorabant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bitule kambanze nsimi Allah subhanahu wa ta'ala owa bushisa kurungi kureba kandi twabaza kuhika on program eji kandi abarire nshasha nimwe kandi abafera tugira ngo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nimwe abari no batebekanisa majenye ntubendeza ebirungi byonka biti wowe owaruga kusare juma nenkutangirirayo kampamengo mazime juma ya kutambura kurungi munonga bitelizo banebero abiri na kimwe okwezo kwa Dhul-Qa'dah ningashi okwi11 omwaka 2008 kurujira kalenda y'Ekisilamu ekijungerizo banebero 8 okwezo kwa katano omwaka 2026. Yes, akandi twagamba tutongo tuyo mukwezi kwa Dhul-Qa'dah nchimanyisa ngushayo nantuza kwa ntwegaranjira omukiro ningashi okujaguza Eid Adha ekusharinyamisha kampa miongo wayetebekanisi inshallah taala ekinyamisha echore kuza kushana. Yes, so mpire nimbagambara ngo chimwe chona Qur'an na hadithi bikachigamba hoje kandi erizoba nainda tureba nshonga ekwatirine na emichwe omudini y'Obusiramu ningashi discipline in Islam ntureba ngo abantu bingi no shanga emichwe eyanjire oshange kandi mazima twakorera itariyo twatandika no kwefuza ebintu bitari bimwe na bimwe hawe nshonga eyo butagira emichwe. So deka atarukisha bwire de camp onkwase Sheikh Sekaita Hoziri akazindaro abase kandi kutushomesa aha nshonge je tushobore emichwe nico ki kandi Qur'an na hadithi nebichigamaje. Naam, barakallahu fikum jazakumullahu khaira. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله الذي برق اللسان وادى الأمانة ونصح الأمة فجعل الله خير الجزاء. يا أيها المستمعين الحاضرين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وراكبوه مراكبة ما يعلم أنه يسمع ويرى وتزودوا من دنياكم لآخرتكم وعلموا أن خير الزاد تقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ntongera kumuramya no kumuhimbisa mukama ruhanga wahangirensi n'iguru na nito abantu abariyo mu nsomu ntumwebaza ahabwa amagara marungi ahabwe nsi yanunge yatwerezera izoba. Amen. Twaganirireho nyoniwe ubwo turi mu program ya radio umukasheshe twaturiya hamuramana ubwo gumwe ubwo emicwe umukushomesa abantu emicwe abantu bashimye kwani betwaza bata abantu bashimye kwani bakora bata abantu bashimye kwani batambura bata batwaza business bata ni baturana kumwe bata ejo yona nemicwe kandi ubwo emicwe umukigambo cyo ruzungu kikwetwa discipline emicwe ekigambo cyo rujungu echo nkitware ebintu byingi munonga bagamba ha discipline ne covering ebintu. It is a wide topic. Ne covering ebintu byingi mbwene rizo bantu enda kureba ombusiramu onashi bw'obusiramu butwara buta discipline ninga shini bugimanya ati nkito abasiramu tusheme kwa handling atuta embera y'emicwe omungeri yona hato mu Ruharabu discipline n'iki kigambo nketa nidham. It is core Islamic value. Ni kimwe ahabintu ebyedini ebyeyemeririho kugira ngo umuntu wena yabatine discipline edini nebekirinche omutima gwe. Ahabo kuba it is a core Islamic value. Ekimwe santi buri muyikiriza wena omusiramu ahari ashimye kuba well disciplined. Mwenu Qur'ani yo kuyabiri netemate bekigambe cyo cya discipline ekije yakiretero mbintu bishatu ninga sho Busiramu bukakimanyiro mbintu bishatu. Kutwakubire twine miringo yona itwakubire tusomesa mu abantu bitu abana bitu amakagitu
na nenkora yitu yemerumo buzimazima basiramu batahi banje bari okwe abakutureba shebe kwantu ejunise kitabo cya ruhanga Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani eyekitibisa aho kuba discipline yone yitwenda kureba heri izoba yone ryo mu Qur'ani na hadithi ningashi enkorana negegesa yentumwa ya ruhanga Nabi sallallahu alayhi wasallam mbwenu omusiramu discipline kimwe bintu bishatu sister Hawa tinkwenda tutwarugwire gwingi tukwe explaining ekintu eki nyenda abantu bakicenge kandi omubwire buki kirimwe bintu bishatu cyo kubanza kirimo what we call self control omuntu kwemanya kwe controlling for Allah's sake, controlling your desires for Allah's sake. Ebe byokwenda byona okarebuka oyinikomo iwe nkomuntu aho koma ahabwa ruhanga akwam kama ruhanga witu akatusomesa ibintu byinjo mu Qur'an mu kitabo cike kitinisa hato kumanya omuntu ngutayinde micwe no kuba nagurukira buri kimwe cyona ati nikomo ya nagambisibwa buri cyone cyamwiziro mu kanwa ayenda kishohoze akwata nikomo takutina ruhanga hate cyo ncoreka ngwizi discipline tayine discipline ninga shitayine micwe eshemerire kuba natambura nayo omubantu kongo mutashime kwa nayo controlling ahabwa ruhanga hati to twakureba urukwetwaza byo mukoremermo ya ruhanga emirimo yawe emirimo ya dini ako nakabonero akakoreka ngo umuntu ogwe ayine emicwe mirungi hato umuntu ayine emicwe mbi warhanga natakuranzeyo naryo mbindi echa kabiri turya habintu bishato bikore kigambo discipline umudini consistency o umurharbo kitweta istiqama omuntu kuba okuremera hakintu orukukikoraje kunko kagumiza mu rukoraje ahabwarahanga akwatwa rebe cyo kubanza kiri takuwa kandi takuwa ne kuridinga omu consistency kugira ngo watina ruhanga no gumiza mu rukore birungi hatu wotari mbatini barahanga no guma no gurukera erizo bakuwacenge kirungi wakikora konka kuwahiza wakirgaho waza hakinde hati notine notor consistent omukora emirimo mirungi eri kushemeza mukamarahanga wawe ecyakashatu ntukirebero mu time management omuharabo cyakweta ihdasaa okumubwire valuing every moment of your time abantu bakukiro bwingi obwire ntubureba nk'ekintu cyo kuzana ninge cyo kuzanisa hata ahitukumanyira ngwiwe micwe yawe timirungi ningashitete shugine tetebekine no mukurebero mu kumismanagingo bwire okushisho bwire umbyo kuzamuka kora oshisho bwire zoko kore ebitakire ebitashemerire bantu hata untukumanya ngo muntu ogu tayine micwe ncho kurebera aha kigambo cha consistency where Allah subhanahu wa ta'ala mu chapter 2 eshura ya kabiri aya ya 222 ruhanga kana emphasizing ngwe nabari hi munongana no muntu ogwa kwetisa kandi akagumiza mari ukore ibintu ebirungi atakumara that is consistency wakozire kirungi gumizamo kikore kibase kweriwe kwerena nabantu abandi kweri hanga na nabantu bawo mu family yawe ahagwe birunge byo nokora ki nokora Nabi sallallahu alaihi wasallam omuhadithe emwe nawe ije yatushoborera arukuriretinga ibintu bishatu bitwareba higuru twareba ebikore kigambo discipline ngashemicu n'ibintu bishatu ecyo kubanza takwa Allah echa kabiri consistency echa kashatu time management hatu wena Nabi sallallahu alaihi wasallam kuyabe na ratingaho yatuhereza hadith age yagira ntukoze ibintu bitanu bitaka kushikireho omuriyebyo bitanu bantumwa baturikize nabakutureba nyenda buri omuwena akwate peni at least abihandike oburyaho bikamuhwera akubentumwa teragambire kintu cyono kuyewe kandi tuhereza message okurugwa mukamarahanga hati tutware message yentumwa ebone kutuhugura tutambureje omunsomu na no gukora je emirimo yitu ecyo kubanza entumwe kiyagambireho
ekagira nti kozesa obunyeto bwawe utaka kuzire utaka kwikwire amakuru nte myaka yawe ey'obunyeto gikozese kurugaha myaka katugire ngo myaka 18 okwikaha byaka 45 emyaka ejo gikozese je itaka kurabireho ejo niyo myaka korro bukuru niyo myaka korra abana niyo myaka korra rihanga nco kurebera emirime mingi company zanzironda abakozi nibatekaho age limit batekaho emyaka ejo nto omuntu akuza ku applyinga ashemeye kuba ine myaka okuruga hari 25 okikaha myaka 23 nibandi bachimanteje myaka eja hagati yaho nobo chinamani nibo rahwere company nibo rahwere abantu hati nabi sallallahu alaihi wasallam akaturabura kare akachituretera yakitugambira nti nyabura mwe kozese myaka yawe eyobunyeto obukure takiziri ekya kabiri nabi sallallahu alaihi wasallam ninga shentumwa ya mukama ruhanga yatugambira ntukozesa amagara gawe kihurire utakaru oburwire butakiziri abantu ntuzanisa amagara sister Hawa omuntu nakera mukashesha hurire konka zanisa amagara akabura gabaramwe ikintu cyo mugasho ruhanga natuhereze ibintu byingi sister Hawa nco kurebera entumwa sallallahu alaihi wasallam yo kuyagize nti wanunda umuntu wena kwenda kwebaza mukama ruhanga ahari ebyo bintu byamukorire banzoreba abantu abo kukira otakabirangiza abantu abakukira ekikubanza nti wabo ine piki wori okwebaza ruhanga reka kuranze ba motoka akwato kuza kumwebaza noguma burikire notoma orukura ngo ruhanga takakwiriwe cyo kwenda kandi ukunu yahari abantu abakutambuza abakugendese bigere hari abantu abakuvuga bugari hari abantu abatinenki bariokwe abarukubi munonga konkiwe wahirwa mukama ruhanga wawe yakwijuka yafute ko mu idarerio eriyo gura piki mwene shitamahanso omwebaze ahari aba bantu abokukira banzo baranze nibo ratungo mwoga bwo kwebaza mukama wawe wallahi konka tureke munonga guma ntureba abantu abakukira akuba ahibara biriwe to kamanya emahanda ni myingi mwena nibasa ko muri basi muza Kampala harimo abakurugira muri Antondi basi ni yemwe kubatwara konka buri omwe no muhanda gwe hati chukumansa washanga yashikire Kampala kandi wari kuzari Antondi utakanyiga ukiri Lyantonde banzote bekanise bya Lyantonde obwire kubura ko kuza Kampala nabo noza kwikayo so entumwe kane turabura ningashe kane tuyibire buzo eri kutya nyabura mwe mwana mwenda kuturage nemico yanyu mirungi mwejo ni 75 bitakabashikireho ecyakasha to hari ebyo entumwa sallallahu alaihi wasallam yagira ntukoze sobugiga bwawe obworo butakatahiremo bari munonga sister Hawa bishkoryo ko omuri sachi ni ko wamani kozesa obwiga bwawe ninga shikozese mari yawe kozese ntunga yawe obworo butakizire abantu nibingi nabagiga konka tubakozesa ekibine tubakukikozesa mu buryo bushugine abantu bine sente konka tubakutwara bwire kuyamba abantu batine wallahi namweno nyenda kubizisya abantu ngo ekitongole kitu kya Hawa Saleh Foundation nasima kire kigendo misho nibasaba mu nkwase abana barukubi abana b'amashomero barukubi ari abana barikushoma batine nkito tibinesha koze bitabo tibine uniform nore bambye kuzireta gucire konkari yo natobana abana bari kubimunonga so anani bashaba mu mpwere mu kwaseho kureba ngo abana abo twabahisiaho ebintu ebyo ninga scholastic materials nke bitabo na kina kibiyo nebyo okureba ngo mazima babasa kushoma comfortably nkabana bande ano batsa okumpishira aha note mushanju ina kinana nibiri abina mushanju note 3 ninga note mushanju note 8 abiri
not mushanju not ibiri chinana nibiri anana mukaga nkaga nena yes mazima nkwasa tubase kandi kushomesa kurunja abana bese akasente kawe gakoze kabase kukwera abantu yes barakallahu fika wa jazakumullahu khaira amen tyaka kisako kakoze sofu bosome umwana akeshongora hati niwe cyo ryo nogambira abantu abatuhurikiza ngo akasente ke akakoze seke kikire ecyaraze kuvugana mukamarahanga ashemerirwe abantu bine sente abantu bine bintu majugabo abantu bine myenda sister how wallahi tibine ho kugiteka eriyaho abamwe bazidyose bazaho abantu bine nkito konka abantu bari kwende bintu konka tuba kubasa kuyamba abantu batahibabo ahantu ho kutera yo message ninga shi ndo tukiriziraka okwebaza no kwimbisa abantu wabo abakufayo bakayamba abantu abamwe batini so sister hawani nkwebaza okutandika ekitongore ekyo nikikuru munonga hano yo western region ebitongore bye tubyine okoziro mu muhango kutandika ekitongore ekyo kandi mpiga abantu bona bariyo abakutureba abakuriza program eji ngo bakwere ebintu babirete myenda bagireta abe sente bazirete nabe bintu byo kwato mu ngaro babirete myenda biki abantu bariyo bari kubakaza ko kabike ibintu bikakufundirira kandi baba bari kubiyetenga bariyo nibinje munonga mnonga thank you very much birete tubase kubigaba hati entuma yegira ntukozesa obugiga bwawe obworo butakizire eza sente zo kine banzo zikozesa abukomanyo obworushayo na nubutaha nibukonko naburya ha muryango ari abukururana bagira ngo kare mushijo gakabari umugiga nibo bazombenye no kuganira nawe yajyatara umuntu yanteresimu akaryo mugiga munonga umyaka nketane hiyongwire konkeri izoba yanteresimu nahurira n'amaraga yenda kundi ubwo misho yanjante byanje byo nanubimanya sente nkanzine sente zampo konka nakweshengereza woyine mitware 2 jintera hasimu kandi imagine ari kushabe mitware 2 konko yakabe nanganirira yajyante konka rangogu tumwebaze munonga akumushija arga kunterera konko mushija kayo mugiga ranganwa atakubasa na atine nagwire obu yakwasa kugira ngo ashitame n'abantu abo konke kigambe kiyangambira kine cyanyuzi hati nicyo kitoke nyine kozesa sente zawe obworo butakwa kuzeriki butaka kushikiriwe hato entumwa yagendo misho bantumwa bagiga bine sento ekintu cyo mukiteka tekeho torazaka kwa to musente zawe ye mari yaza ko ugikore ugiheyo buryo bwo kazaka Allah na teke migisha business zawe bintu byawe kubikutambura hatiwe kwata zakati mali uzo muharumu ningo zo abantu abegesa barungi abarakushomese ecyo shame kubano iha bintu byawe ukeyo ahabwarahanga then nuko kume bintu byawe ningarinde bintu byawe echa muheru echa kana ntukoze sobwire bwawe koze sobwire bwawe amagara gataka kukwira utakafiri abo kuba kufana iteka kufariyo ni iteka shayo no kufana kuhika itwe ngo mudini yo busiramu tukimanyage kandi tukikiriza nkopwe muko mukasheshe oine kushaba mukamarahanga one kwebaza mukamarahanga afutiro muturo kandi akagaruka kakwihayo abandi nibatorayo wallahi konka wareba wahirwa mukama wawe ruhanga kakwihayo mushabe omweshengereze kandi ko obwira kubukushesha otakama ngunoza kunibiza kwira ninga no kurezya hati yongero mushabe timukama wanje obwire bwashesha ni wabushesisa wallahi hati ningushaba mukama wanje obwashesha insabo bwire je ncyurire ito mbusiramu icyo twikiririzamo kurebuka ngo obwire bwawe no value winga mweno bwokiri botakarwire mazima value winga obwire bwawe wori okoremera ku yambe dini gikore wallahi urukwese ukora karungi otakaruha manya bamwe norana bajyanti bitukanyambire abamwe noshaka mfunira mungwa noshanga obundi bambi bari kushaba mu muhanda kushabirizo mu muhanda abamwe nibandi babiha no kubiyo umushanga aha umushanga hariya omwongero umushanga hari atabamwe nibagira nti ahanyo kuyambanduhire tinchenda ngaho utaruhanya utakara
hashino iwe rohota kasiwe no gumiza mnoti kandi wono shesho mukaseso rukanike bikono rukusha mukama wawe mukama ruhanga hati nchimanyisa ngo tokuruha wabo ino bushobozo kubasa kuyamba umuntu iyo mukorere ico kandi utakaranzya wakabata bwakiyabiratyo ngaha ibyo natibe kukwata ninga kumuremera uti bitu nabona namwe yabanasima takusima ngaha iwe kora ori kwenda ngo Allah subhanahu wa ta'ala kusime tibanta bako abantu abinji tibakusima abantu abinji tibakusima sister Hawa iwe kora ori kusima soha mukama ruhanga watangire mwana sister Hawa na nyenda aha topic ejeye micwe ninga share discipline ehitiriyo turebaho turebe why discipline is important in Islam abwache micwe nekintu kikuru munonga omudini yitu y'Obusiramu number 1 discipline is worship ninga it is ibada ibada no munogo emicwe no kuramya ninko kuramya okorebye bintu mukama range byakuragire ni yashe byakwikirize byakunda okarekebyo uruhange byatakunda hati omuntu yaba ine mico mirungi nabana abarwa nko muntu ari gukora ibada wallahi omudine yitu y'Islam kana kishashurwe mpera zacyo kino ruwadi zacyo ahagwe mico yawe iki mirungi omuntu mbakureba mushwala nozo mushwara ogikwatira ombwiri abantu ayiba kumanyira mwahiba kumanyira physically ngo umuntu okonka is well disciplined ne bakurebera mu mitwarize yawe emigambire emitamburire emiramizo yawe miramyo yawe kongera yo kurabya mu mukama wawe ruhanga abo koko kuramya ruhanga nchoreke mico yoyine noko yine kutwariza abantu abandi ati ngo mukazo riyo uturebere omukazo go wempitirizo oyiro mwana empitirizo subhana wangambire kigambo mukasheshe sister Hawa omujuma special kuna argaha najene nakitekatekaho wallahi cyankwata ha mutima mazuma mukazi mukisha umwana kuko adezo mpitirizo akazimirisa umwana kugano rebe itima hiri asyaba mazima gukora ikintu nkejo subhanallah mazima garahanga ncenda abo bushoborezo umuntu wo bamukore ekibashimiye kubana bamukore ito tukubaragira kungana mu manyamateka ko gukora ki nko kugakugenda tukwenda kandi kurinda buzurizo ubwo bamusamporingireho ati it is act of worship twakirebera muswala omuntu okusharishwa litano from morning up to evening omukasheshe subuhi dhuhuri asuri magharibi na isha omuntu ogwe tumanyangwa in discipline mazima nabaine michemere omukuramya mukama ruhanga okay barakallahu fikum anijamno nanje wahura twaza kubanza tuzewe kache omukahomuno tugaruka watakaruka inshallah إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله الله إبراهيم خليل الله إسماعيل الذابح Otaferwa mama nikukusana mukubana jino misuka naza kuza kwetonda na buli kimwe cyono kureka nkakire yawasukubana yiwakane chito chikoka kandi sukabura kubana aribo mwana we nana izuka umusayigu ya jimiso gukurikana asesha abukurika ngumwana we jimiso gukurikana kwa kina akora utaka ke bakandi zukumnyana wanje mari kujanti activist nhinda buri saha emone chweka zo mwabazi wa jimiso kantandika kuri jimonoka izuka ngono za kwene VJ Rama until when can you hide the truth izuka kanu in VJ Rama the fantastic mafras tura kwantu makane mbera buri kimwe cyono kwa ukoze rebati echibi bukura polisi no jimiso nukaka no njya kureka unotina munyana wanje ningamanti echitu nyibanchoka akotene kwano kafera baketa emazaz guilty like how these people have helped you goma activist in that oh emazaz guilty Onwa mkaga
oine shintu shone shori kwenda kwega aha kutimba omusinje gwawe ninga shokombeka omusinje gwawe rebeka ngu program eji orwa mukagoru tiya kufera ntuza kuba twine engineer Ruben Byarugaba ari kutushoborera aha kwombeka omusinje waza kwombeka omusinje ni bintu chebyo shome kwa no yetaga kandi ni bintu chebyo buhangazi ninga materials chi ezo shome kwa no boine aha kwombeka omusinje gwawe wanoza kwombeka omusinje itaka ryawe inobo uri kushanga ryo mu rusoyiro ine kitaka cyona ni kibi nobu wakulima ushanga utakabasa kwika hasi aharunja se aho kusetorinji se kizimbe cyawe ushanga nko mwanya gori kuza kombekamo no mwanya go mushenyi gunga no mushenyi oza kushanga ushanga uri kuza kombeka nibumba hari hibumba nibumba ryonga so ekikachita ni affecting achi omusinji iyo cyo inekora toine kuferwa program eji orwa mukaga shahemwe samawasi illallah Allahu akbar Muhammad Rasulullah ya habib Allah Ibrahim Khalilullah Ismail Dhabih. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amna nwaje nakwakira mukahumura ko deka tugumize na program itu Nyamurungi program y'Obusiramu live aha on TV studios nchinemu Sekaita Hoziri o abinji bari kumanyanka coach Keita kandi ni president wa Western Muslim Youth Network kandi ni regional commissioner wa Ankole Kigezi Mbara Muslim District. Ankole Kigezi Muslim District region. Yes. All right. So tureba nshonga nkuru mnonga kwate na nemichwe emironje tureba emichwe kurugira hadeni y'Obusiramu haza tatwahika ahacho kugira ngo emichweji nimirunjeta namnongo mdini yetu y'Obusiramu shena nikishabo kumeza masho. Barakallahu fika jazakumullahu khaira. Kuruka yo mchuhumuro twatwahika ha tukwebuza habwache emichwe ndine kintu kikuru munonga omudini y'Obusiramu twareba kintu kimwe nti emichwe no kuramya ibada no kuramya. Yes. Under that one, how is it under ibada? Echo kubanza omuntu okushara swali 5 from morning up to evening nana yirikangwa ine michwo mukuramya ningo mukutina mukamahanga. Echa kabiri fasting the month of Ramadan echo nchi training itu abasiramu self control nchi training itu nk'abasiramu self control okumanyaho koma okumanya obukomo bwawe ebintu bine ebyo kuryo bine ebyo kunywa biri mu fridge biriaho kongato kubasa kubinywa ahabo kugira ngo notina mukamarahanga hata ico cyakwegesa self control aho koma ecyakashatu zakat demands financial discipline. Omuntu kwato musente zawo kahayo mushoro gw'edini eco nchegesa financial discipline emichwe yentwaza ya sente ninge byentasa n'enshoboza itwe nk'abasiramu tuba twacegire kare era wasanga omuntu na ari extravagant narata rashomere y'Obusiramu wallahi abo kuko hayo zaka nchikuyambaho okumanya how to handle money omushoro gwa ogarango gwihamu ogwa government ogwihayo guhereza obwana kutambura ryo kamanya sente za kugusheme kwa nkorachi ni tamba aza ico kiriho aya ya Qur'an mu chapter 2 verse 43 ruhanga rukutugambira nti bwanyuma yo kushaba okuramya okushaba mukamarahanga okurwo muswala bwanyuma yo kurwo muri ki omuswala then ikikurataho mukwato musente zanyu muheyo zaka omushoro gw'edini. Yes. Ico ruhanga nwe yakitugambiye ekikoreka mu Qur'an karubira ne training mu financial discipline kija kijo mu hadithi Nabi sallallahu alaihi wasallam okuya engeri yabira twazamu ebintu bye ningasi obwire bwe he lived a structured life
akuba wakadividinga akakora to do tasks ya dividinga obwire bwo bwizoba nko kwarara twazi ndikimwe kukirata cyo kubanza ate cyo ncerekangu nitwe abantu abari haka abakora business twe nabinamaka twine ku dividing obwire bwitu tuti nkentu mo kuyakikozire cyo kubanza ekeyineho bwire obo kubyama ubire kuba bikobwo kubyama bwekiro entumwe byama kubwabiro bikobwire bwo gukora entumwe za gukora kubwabiro bikobwire bwo kuramya entumwe za kuramya hati entumwa niyizire kutworekera uruhanga natwenda tuture tutwaze obwire bwitu tuhandling icyo nco kikoreka nko koine na time management discipline kugira ngo bwire no banko ko kubutwaza wari umuntu nakore kintu mbwire bwacho mayinto go muntu ayine discipline mukumo bwire ekikumanyisanga kwa kuri okuramya tokuza kuramya Allah subhanahu wa ta'ala izoba ryo kan tokuramya hiwayendera oyine kuramya mbwire ni bwo bwire obatiro stipulated time ayibatireho obe niyo wakosa kuramya wijo bwiroba bwireho Yesu kuramya kwa nukwikirizibwa konka no ryo munafu hati cyorekangwe mico yawe nebura mukace omukuramya hati tubene mico mirungi ombintu byona ruhangani bwara abase koraki ekindi discipline ningashe micwe ne kutantaza ebintu byo ne kutantaza korebi nkabantu enkoze bi abakukira ubwinge mico yabo nebefiri wallahi kugira ngo tubakuramya tubakutina mukama ruhanga kandi bakore ibintu bitashikira hato go mcharo wanungambira sister Hawa mazimo go mcharo wa mitoma okwate mpitirizo kazimiri somwana wallahi ekihangwa kitine kikumanya mazima ejo ne in fact ni kamarike ryahira kutambura wallahi ncho kureyo mudini y'obusiramu ito inabana batonka abo omwana ogo yakushabire dwarangana yakubyakira wallahi akwata ine kibichona tane kiyakozire hati wamkwatire mpitirizo wendo muyiho mbuyire hati zona zimucumi takiso charity begins at home atogo muntu yakozire icyo nkimayisa nto muko wabo kurugira mbuto emico yetu baramwegise how to live with people, how to associate with other people in a community ebyetu baramwegise hatu wakakuranke kizahambuki ari nko kishaka akwebe emyamisho byo mukishaka nibikora nko kubikora nko kubikwenda uko atari ekikubyegesa mico wakireba how to manage discipline in daily life Islamic approach ntubasa tuta kume michwe emirungi omuntu waza yitu umbusiramu ekyo kubanza sister Hawa Islamic time management no kumanya kumo bwire omusaide y'ubusiramu swala ekyo nekitwegesa fajiri rule kugira ngo kurugwa mukashesha swala yakasheshe munonga no yimuko bwongo bwongo bwagambire no wakotine shaha mukono no kushaba no yimuka no shaba no kora program zawe zijoba konka abantu mbimuko bwire bwasheshe wallahi emishayo ne mukasheshe baraba yamusigire atushanga umuntu yamisinga emigisha mingi ngo kutwakireba nabi sallallahu alaihi wasallam ninga shentumwa ekadividing obwire bwayo obwire bwo kuhumuraho obwire bwo gukora na n'obwire bwo kuramya nebo yabutaho avoid procrastination in Arabic what we call tarwi ninza kukikora ninza kukikora no yongera kunda atunga se hari ibintu sister Hawa ebikwetagwa sente kandi hareta kwetaga sente hata ebi bitakwetaga sente bazoshita mahanso bahandiki sente kuzirize noza kuba noteko mu nkora konka hati wakora enonda guma wategereza sente njimesa nazija noza kuziteko mu kintu kitashikire wacenga sister hati aho harobuzurizi bwingi okubwo mu Qur'ani twari mu chapter 59 verse 19 ejo nene tuyambaho umukutugambira obutebwa mukama wa uruhanga yuka kore byawe byo kuranga byo birungi hadithi ya nabi sallallahu alaihi wasallam in fact takagira hadithi haresho enyingo yakana financial discipline zaka and saving omuntu yakwata sente omushoro gwedina akagwiho mu senteze nkibanki mureso nkibanki mwegeso ku savinga sente ayebikire akwanturebe michwe okwera twazo okuturatura mu nsomo nana hereafter twaturugiro mu magara banyuma y'amagara genseje
byone ibintu bikora kusimisa mukama ruhanga witu kugira ngo twakumikomishoge ruhanga turi abantu abakozire mirimo eshikire aha we said that spend wisely your money ekitwantu gamba abagiga bine sente ebitongore nke bikarga ibikuyamba abana efuzi ziryokwe mwene fuzi wangambire mazima abana batine bisheba batine banyinabo abo kufayo rebere mazima umuntu ari kucyura ninga kutureba banywani bitwa baryokwe wabo ine cyo kubasa gukorana cyaba kice kita sister Hawa na cyakiro mu Hawa Sali Foundation kire bucengu cya supportinga barumuna bitu nabo batunge amagara marungi babeho kurungi nabo tina rukwenda kuba kubi give away to charity sadaka sadaka ko kusi by the way nibagira abamwe nko kutwatwarebeye mu kubanje no shango ine bintu binje byo takoze soma kaga biriyaho bikufundirire abamwe bakika no kubyose nkoka kandi aho no bano webinga imigisha no kimanye munonga wallahi ako bahina abakubiyenda iwota kubire kura kubikozesa kandi okwenda kubire ituma okubana imico mbiyo inituma hatu norebera kimongo akantu kawo kakurugaho wafa waho kuno yani wokabitunga ruhanga no yabikwira hatu wabitunga watandika kubikosa kubi wayanga kuyikwera abandi bantu wabisigaho byashisa kandi uko kushiza ni woshita amazi ruhanga nyendo nyongere akongereki utakwenda kuyamba abandi so barumuna banje nabanyanya zabaryokwe nimbe hanangiriza woyine kintu kikwasa kuyamba umuntu chikore nkarango kwa ariyo nakuyamba sister Hawa hatikaturebe consequences of lack of discipline umuntu ebyakwikaho ebyabikikaha muntu akabya kari umutagira mico akabya kari umutagira ki micwe echo ntukirebera ha muntu okumisinga okuramya eswala washanga umuntu na misinga munonge swala biri na nemico tayi na nemico nebere mice natajini wakireba azecho nkiretero bunafu umbwikiriza bwa wa mutima nkireto bunafu umbwikiriza so nimbe hanangiriza barumuna banje nabanyanyazi eswala tugihereza ubwire bwayo by the way ntondi kusimira abacara ababasiramu nambwe namira ati Mariam nakamya bari rubirizi mu Quran competition bari batemekanise ekiri hariya nareba Allah basasule kazi bona bambe bari yo kumasha Allah basasule masha ari neyebro bishatu izo bari asandere bwe turagendita inshallah narijo nokadi inshallah so noreba ubwo nago no muringo gukuramya Allah subhanahu wa ta'ala okushazi ya hakiro kagira kanze kwe echo kumanya ho chishomera abantu subhanahu uchwera abantu abandi ureke kumanya kandi ukabura kora ki kwera abantu abandi wasted time umuntu okushisha obwire no zo regrettinga umant obwire nkabushisha nkabire ndya kunko bwire nkabusisiraha when hati banyanya zina barumuna banje bakutureba obwire ne kintu kikuru time is money and time wasted will never be gained of course obwire ni sente hatukozesa obwire bwawe ubone kutunga sente kandi obwine imico mirungi ekindi okumanya ekikuru go muntu obutabana micwe laziness in deeds nabari omugara munongo mukukore merumero kuyamba abantu ebikuyambara hange nabari omugara numureba bamujyango leta nkitezo zota kujwaro zireto zihereza abantu abakuzenda arebera kimwe kitine makuru wallahi kikuza kumuhwera kandi we takutara na already takuzenda takuza kujwara konka twareba ngo butabana micwe iki kikureta hati cyareto bugara akugira ngo toine micwe to kufaya abandi hati cyakuretera bugara hati abantu kuza kubahwera aza cyo kiruho na n'ubujurizo kurwa mu Qur'an y'ikitinisa ishura iganisha tu ukurga aya kubanza mpaka aya yakangahi yakashatu insha Allah abogwire nimuza kugenda mushomayo nimureba message yejo success stories in discipline in Islam success stories of discipline in Islam cyo kubanza nabi sallallahu alaihi wasallam he lived by example akatorekera akabari cyo kurebera he was consistent umukushaba mukamarahanga ningo mukuramya mukamarahanga hati cyabe nkitworekera micwe entumwa ni yabe niye cyo kurebera he cyo kubanza hamwariro gwenseje
nabbi sallallahu alaihi wasallam akakorebi akarabo mbwire bugumire bwinji munonga yarabo mu ntaro yarabo bintu bitakire binji munonga abakumuhakanisa bakaba binji konka habwe micwe ye icyo kurebera hekike omushija akizo mu muzigiti bariyo bahereze kuramya nyenda kukoreka micwe yentumwa nguku yabireri ekereyo ya inda kunyaro mu muzigiti yaza abasilamu bona bashitami hata abasilamu abandi entumwa ereheshitami bariya banyiga munonga bajyanto mushija katumukwate tumutere entiya okukore ekimaze mu mishoga gentumwa kubagire kumukwate entumwa yajyante mumureki abashira baguma banyigire konka kuyahereze entumwa yagambira abantu abangu mureta mizi murete na necyenda muboneza hiyashisha hatku yahereze umushira hariya ashitami ategerize ahabwa cyeje entumwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaremesa abantu abakuntera hati kuyahereze byo na process yahwa nabi sallallahu alaihi wasallam umushija buza atogiriza kentumwa yarahanga ahabwe micwe nabi sallallahu alaihi wasallam byamurekire aza nabi sallallahu alaihi wasallam yagambira abasahaba arukwenda kubihamwe kiniga cyabo kiri kibaye bine yajya neshonga habwa kinabazibira kwirusyo mushijogwe eshonga ninkishatu icyo kubanza kuyaheza omukuboneza mwaboneza kanya kaca kiyashisha konka kumwamuskura nko kumwana mwenda mukuri mwana muze kuhendeka arukushisha muzigiti gona kandi muze kuhendeka nimbonezo muzigiti gona echa kabiri yajyanto mushijogwe ombya science enkari yashohwire tokazi omuntu akagisiba abruptly nayiha mu burwire hate ntumwa yagambira baswaba bagiri hehe nto mushijogwe koje ngo mwamukwata nko kumwamutebekanise akasibe enkari akarwara eje mishango yena neza harimu none bentumwa ko kuyabere strategic kada ine micwe ecyakashatu akaba omushija no yasinzirire akamgira tukamanye kumukwata je nabasa ayishiriza abo muyikiriza kandi nuko cyabire omushija yahenda na jati nikiriza ahabwe endabya eyinarabyamo hati nitari tukorokwe turabya abantu miringo eshikire kandi mirungi aha the Islamic Discipline Challenge ekikuretera abantu batunga obuzibu mukwera bya kurungi ninga sho kubana imico mirungi ntuza kukirebera omukintu kimwe cyonka akwantu twenda turebe routine ninka 7 days zawe nubasa kukorota okusigara imico yawe iki eri mirungi ecyo kubanza we use 7 days to build a stronger discipline because sebero mushanzu okubuildinga emico mirungi kandi ehami omuntu kugira ngo yabiro emico mirungi kigumere okuhinduka kabambi ekyakashatu ekyakabiri manyi after that one tujangu wake up for fajr on time imuka ombwire ekiro wanuza kuramya eswara yo kubanza yakasheshe abantu abakukiro bwenge bwiro mbaba byamere shahi 11 ni baba byamere nto kurebera Kampala bwiro bumwe nanka chengera akari genotinye fuza akaine honyina aine hamaka gakani garanzyo muzigiti hati abasilamu kwe mbazina hati nyina aterwa pressure hati bizaba kimugambira bajyantito abasilamu nibatuyombera abantu bakora ki nibazina hati president Museveni kugira ngo we nentumwa kandi uranga akamwohereza ryo mwebembezi mu Rundi yababuze kibuzo omushahi 11 omuntu naba kibyami ndiyo nimba nimukire ndiyo mu exercise ndiyo ninkora noro mwebembezi wakakoza sobongo bwe yayorekerera abantu inga hanimbiya abasilamu ayi bakwazinira mushimye kuba mwakoze iki mwimukire mwasimukire mwagire kore byanyu aho no kumuhera credit okuba ryo mwebembezi witu kandi mwebembezi burungi yo tureba ebintu omuntu byashimye kwa nakora okurebuka ngo ya overcoming challenges za discipline aha ekindi read one page of the Quran after salah soma Quran tureke kurinda kugishoma mu kisibo abantu bagiye mu kisibo ushanga umuntu nabugutana jinde tikibi konkoshe mekuba no gishoma burijo guma no gishoma inshallah taala hati takeaways
tukhendera takeaways omuntu azasheme kuba nagenda nazo ninga sho omuntu tukhendera nabyo ebyasheme kuba nakwata mu mutwe makusu akamanya nti naye komaha bintu ebi emico yanjye neterera nebaje ekyo kubanza my dear sister takwa plus consistency is equal to discipline okutina mukama ruhanga nanokugumiza mu rukore mirimo mirungi nchikuhindura omuntu w'emico mirungi ekyo ni kimwe ekyakabiri Islam teaches discipline in worship time and habits obusiramu butushomesa emicwe omukuramya omukwata obwire ombitu kukora byona na nenyerabya yitu ninga shentura yitu reka kubana neiba ukamureba kubi ukashukamiza umuryango ukahato wahato ukashuka hariya umuryango gwa neiba kasasiro kamutera hariya umwanya gwo kubyokeza kuri hano bireto biteka kubyokezaho konko ine cyo kurondo mbantu emico bibiyonka yonka hati yeba saba mukama ruhanga akwere emico yawe koreki etere laziness leads to regret discipline leads to success obugara ne buretero kweyizusya kandi emico emirungi ne kusyaha businguzi start small stay steady. Allah loves consistent deeds tandika n'ekice cyoyi kandi guma harayini utakagirugaho akubarahanga nibo bantu abakwenda ikice wakurakura na mpora na business yawe na n'ibintu byawe utabire mushomankuzi niko ruhanga abone gukora ki kwera afuteremo imigisha umuyebyo ebyo gukora ekikwerero kirayo kimwe sister Hawa discipline yeji ninga shemico mirungi yona ntugikategorize nga tugiteko mu kigambo kimwe kikwetwa attitude attitude omuntu ya ine pain barumuna banje nabanyanya zabaryoka kagamba kamkahandiko mudakikisha tukaheze tumanye twakahendera twarimo mushomo gwitu twakihenderaje mwen ekigambo attitude kinenyu gutahinka mushanju eyo kubanza ni letter A ine cye kumanyisa Islamically kimanyisa tauhid or oneness in Allah okwikiririza omubwo mu barahanga Allah subhanahu wa ta'ala ruhanga tayine kikumugitaho tarazire kandi tarizara aryomwe tobanda basigana nebihangwa okurugira ahantu mwaze twerana n'abantu akatuhanga tarazire tayine murumuna tayine mwana tayine mukazi mwari wenga karuhanga na imarira hati echo bano kimanya tukweza unise kigambo attitude wakacenga munyanyaza echo tuyiza tukitungiro mushura ya kabiri ayayigana nkaganishatu ubwire ngo byo butubinga ngabe ninza mu Qur'an nzishoma ukubwire bwakozere ki letter T it is the second letter be with taqwa God fearing tina rahanga pina Allah subhanahu wa ta'ala ekyakashatu letter T yakashatu tawakkul trusting Allah subhanahu wa ta'ala mwikiririze mu niwe yakuhangire byona naza kubikumara bimukwase letter I ihsan excellence in worship and character okuba muntu murunjo mukuramya na no munyerabya yawe omubantu na no mu community rangana ja kuhereza icyo kwenda you stands for uprightness istiqama steadfastness okuguma uri harayini watinira mukama rangana nibe bintu wabikozire konka guma harayini utakaterebuka kandi okijokareta ki ukazombindi enyuguti eri kugarukira kuherukayo dua it is dua supplication to Allah okushaba mukama ruhanga Allah subhanahu wa ta'ala yamheru it is imani obwikiriza ningashi Allah subhanahu wa ta'ala okay barakallahu fikum akire katataza kuhendera ham nanu wanje kampani okine chwaiga on program eji ningashi twakizusi ahana ziganda Hawa Sali Musa a director wa Hawa Sali Foundation akana wena nyine mu Sheikh Sekaita Huziri kandi president wa Western Muslim Youth Network kandi regional commissioner wa Ankole Chigezi Muslim region yes okay so taza kuendeza okurara kurunji wa hada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh illallah Allahu akbar
محمد رسول الله يا حبيب الله الله إبراهيم